Oh, kabarangay. Kumusta? For today's episode, kalimtan sa nato ang politika ha. Hisgot sa takaron og alien mga kaistorya. Pero usa sa akong gikatingalhan mga kaistorya, ang gobyerno naman mismo sa Amerika nag-ingon nga naagay mga mysterious flying objects kining ginatawag nilag drones. Although malayo man sa drone gyud, kung imo yung tan-awon di man gyud sa drone, kay ang drone typically gamay man siya. Pero kining mga nangakita nga mga mysterious flying objects sa mga kalangitan dito sa Amerika mga kaistorya is bigger than a typical drone. Ingon pa nila, pareha kuno kadako sa sakyanan, pareho kadako sa SUV, ingon anak kadako ang drone. Pero ang gikatingalan lang mga kaistorya ngano until now, nagpabilin pagyapon sang unidentified, when in fact kung sa visual lang very identified naman kayo, kay kini nga mga mysterious flying objects galupad-lupad naman sa atong galupad-lupad naman sa mga kalangitan sa Amerika, not only in New Jersey but other states in America and even sa other countries in the world. Pero until now mga kaistorya, wala pagyapoy say ang gobyerno. Unsa kay reason na mga kaistorya, no? Anyway, ato ning tan-aw ng video about aning topic nga atong gisgutan karon mga kaistorya. You're telling me we don't know what the hell these drones are in New Jersey are? Is that correct? That's right. That's crazy. I mean, that's crazy. That's madness that we don't know what these drones are. Today, we heard from a member of the FBI, the DOJ, Border Patrol, and even a rep from the NFL, all of whom say that their operations in some way or another have been hampered by drones coming. The best information that we have available to us to this point suggests that these drones are coming from offshore, that when we try to make contact with them, they become evasive. So last night, I was on the beach in Island State Park in Ocean County with the sheriff. One of his officers 2 nights ago saw 50 drones come in off the ocean right there. We had a number of other people there, including a commanding officer from the Coast Guard, who said that one of their 47-foot motor lifeboats was followed by between 12 and 30 of these drones as they went through the water, followed right behind them. And it is clear that these are vehicles. They can come down from over 80,000 feet from space down to the very surface of our oceans in 0.7 of 1 second. And they go beneath the ocean and they travel at over 100 miles an hour underwater. They're in every body of water. They're in every ocean. They're in every almost lake, river system, small reservoirs frequently. And what I find is these objects are able to operate in water in ways that we don't really have any official ability to do. Water. Yeah, this thing is creepy, man. What the hell? I think it's about 5% of our ocean that's actually been studied in detail. And so are there any accounts of UAPs emerging from or submerging into our water which could indicate a base or presence beneath the ocean's surface? I don't know about a base, but as I mentioned, I had a different source entirely describe this pretty extraordinary footage that exists of orbs, of an orb coming out of the ocean and being met by another orb. To the best information. Unta hatag na og official statement ang US government ani kay ila ba yang ginapanghinambog sa kalibutan nga sila ang pinaka-powerful when it comes sa mga warfare equipment, mga kagamitang panggera, mapadagat man or mapakawanangan mga kaistorya.
they are confident to say that they have that powerful arm facilities. Pero until now, wala sila say. Di ba nga, kumingon ka og pag trespass sa aerial sabay tawag na aerial area na gipanagiyahan sa Amerika, nakasulod naman yun. So ani mga istorya, provided nga dili siya alien, dili siya kanang mysterious flying objects, pila ragoy pag kanabitang paggamit sa mga helicopter or mga jet diya sa US para maduulan tong mga mysterious flying objects, para ma-identify kung unsa to or kinsay tagiad to, para matubag ang mga pangutana sa mga katawhan, not only in the US but in the entire world. Kay na-create na siya og worry and panic labi na sa mga residente sa Amerika. Di ba? Maningon nga sa kadaghan ba naman problema sa kalibutan, pati pa problemas ilin-ilin, problemahon pa nato mga kaistorya. Pero ato lang aning gikahadlukan mga kaistorya, basin unya og kahibalo na ang gobyerno ani, but kaila na ang gobyerno aning mga mysterious flying objects, pero dili pa sila kahibalo kung unsa ilang buhaton. Di ba? Basin kung ilang buhaton nga giraho nila or ilang pabuthan ang mga mysterious flying objects, basin og magdulot pa hinuon og dugang pang problema sa ilaha. Kaya mga tao karon gahulat gyud sa official statement sa gobyerno kung unsa ning mga flying objects, unsa ning mga nanglupad nga mga spaceship baka kana diya sa kalangitan mga kaistorya. Nanara pa yung mga nanggaw sa social media na even in the Philippines naala po yung mga nangakita nga mga mysterious flying objects, just like what happened itong mga giaging simana nga nakita nga mga gasigas-sigas kalangitan sa diris Pilipinas nga ilang giingon nga kuan daw to rocket daw to gikan sa China, in which para sa ko doubtful ko kaya ngano kung rocket to sa China, nganong halos tibok Pilipinas man ang nakakita mga kaistorya. Tanlanding lugar sa Pilipinas dool sa China, di ba? So kana lang atong pabuton mga kaistorya kung unsa gini kini mga matupad nila unidentified flying objects. Para sa imo kaistorya, unsa ka ning unidentified flying objects sa Amerika? Please don't forget to write your comments below, and please don't forget to follow my page, Papa RD, and Mag-Istorya Ta Info Vlogs FB pages, and my TikTok account Mag-Istorya Ta Info Vlogs, and please don't forget to subscribe on my YouTube channel Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Thank you.